Hingga kuna kimantaan hojo sa kuna ha sa nabuin 2026 adinga Bongmol Christian Revival Church Pentecost anne piadahi mahi palalboy hobung secretary mahi anne piahin sule helanga hi mahi pa hau kamme an sumi tia hiwin che Bongmol CRC hobung chairman pu hi abanin mau hele Bongmol house pu nunga kikim keilhon na te hin hilanga hi kalam haule an sungmi te naw unine tam ma khonu chongwa len sungmi te hin ta hi bu kani pe no he Bongmol Revival Church David le an sungmi te nambu thu pan ta we